akasakap ni ruas ni uriam. Ima nanayang mardonga saripe handi swandi dohot debi serestia boru silaban. Di hari Sabtu 2 Oktober 2021. Patulus may Tuhan, songoni nang ianak komu Tuhan Simpson padinggan menjadi pardede dohot Marta Laure Isabella boru sibarani di hari Sabtu 2 Oktober 2021. Nang songoni Tuhan dianak komu Marcos Saulon Seturi do Desi Kristin boru si majuntak dari Sabtu 2 Oktober 2021. Homa Tuhan nama sumaso akasakap na sida nang gabe donga saripe na burju pardonga saripeo na hot di bagasan hatam jala sitiruon pasu-pasu Tuhan na sida saluna nang akasakap dohot patulus nang diaka pasu-pasuming. Nang Tuhan ruas ni uriam ruas marguru keluarga Bernadin boru lubaraja do duena kon na pasu-pasu Tuhan gawe ruas parguru ruas na burju di huriamom. Ale Tuhan debata nang songoni akka pakubasyon nami marhiti akka rapot-rapot nang songoni Tuhan akka persembahan nang diaka pestago tilop pe Tuhan nang dia kadewan dia kunia marturia do kinunia pasu-pasu ma Tuhan debata. Ruas ni uriam Tuhan natongo di bagasan parsahito buno nami Tuhan ditangiang nami. Ama nami situ aje pasaribu panjaitan mesian si majunta nyonya tambunan boru si pahutar payaman sihan opu barasia duli. Ama nami padita midian manulang jefanya adalah sian turi. Asimarohamale Tuhan debata marhite tangam muda badiaing. Leonomu Tuhan hamalumon di ruas ni uriam. Porsedo hami Tuhan. Hodo gabe dokter pangubati na gumogo di sa doktor tibion. Apeo matangamu na badi Tuhan makoron hamalumon to akaros ni uriam. Nang ruas ni uriam Tuhan namar ulang tahun kelahiran do ulang tahun pernikahan di bagasan mingguon. Pasu-pasu Tuhan na sida saluna. Asa tao na sida mamilang-milangi. Pasu-pasu do ari-ari na pinasa mi. Gabi buwi pakyon na sida Tuhan. Imalaw pasangapun guar mo na badiem. Songoni manang ditonga-tonga ni bangso namiot Tuhan. Natotong na pe Tuhan. Di bagasan pandemi hami sa luuna. Naeng matuhan asiroham. Leonomu Tuhan. Di hami semangat terlumobi ditonga-tonga ni pamarita nami. Akahabisyuhon. Jala lehonom muhahipason tu negara namio salu na kamasyarakat terlumobi uduk mangulakon prokes nang binanya kapamaret tanaming. Porsedo hami Tuhan dang liling nai bituhan salpu masaluhu nai jala sesau maasini roham. Nunga masihol hami Tuhan diak kapasu-pasumi terlumobi ma diak enakon nami Tuhan. Diak namar sikola asang dia mali Tuhan boy pajupa terlumobi ma diaka ulaw ng pinasahami. Tuhan debata pasu-pasu mapamaret tanami mulai RT saha tu presiden nang sudi pigaw negeri nang sudi nang kanadi swasta pe Tuhan. Pasu-pasu nang songoni aka toko-toko agama. Pasu-pasu salu na Tuhan lama po nakadami nang las niroa di tonga-tonga ni bangso namiyo. Asima rohama di Tuhan debata urasi hami sedu sa pangalosan nami asa badia hami dia dupamu. Jalo matuhan tangyang elit namin muliate matukan diho. Amen. Marit di mehita laos tapasaha ma piliata. Jesus itu
marholong rohamamu maniru Tuhani. Tedeon ayat berikutnya las jong maita. Parhamarangioni lam hojala tobu sikop mahasadaoni di Yesus si burju rapsa uduran hitabe marholong naturetu mardame marlas rohama di Yesus itu. Tatangnya koma pilihan nata papungom martang yang menghitang ale di bata amanami na di bano gijang hodo hararon ni salukut silehon na denggan na solibasa na muliutus upasatami masyan nasa nanelihom mitu kami pilihan nami tuhom sejalo megabe uap na husus di jolom pasu-pasu metaramoti asa huparsya kami pilihanom pati buno rajong mutonga-tonga ni huriam doho di portibion bukai marokanami mar hite-hite to dim asalam tadami godang ni silehon-lehon mitu kami asalam girgir kami madok mau lihat itu mar hite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanani lehon mi kon lironi pawataku hosadohot gogoki rodi saluhut artaku upasahat itu naso usatokudo. Alea manami na di bano gijang sai pinerbadia magwarmu sai Roma harajommu sai sao malomo ni roham di batong solan di bano gijang legom matu kami sedang uluan siapari si sama dosa nami songop panesa nami di dosa dinongan nama dosa tu kami unak kami tegitu pangujunan palu amahami sian pangagom. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahom. Di sodakot Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rokana midao. Di dopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasar kom madamena tutod di munabi. Amin. Di hamuna amanami inanami songoni hanggina pinaribot hami sian parhaladoni huriatan na makobasi di bagasatikion sian uduk do serep ni rohanami makobasi ta saluna. Selamat hari Minggu madi ita saluna. Tuhan Yesus memberkati.